hariho abizige. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'imigani ngo aho kurishirwa kutari ngo abantu bigira ibyige, ni ukuvuga ngo nibyo ntategeko. Dawudi yaravuze ngo kwitondera amategeko yawe ma ngo kwambereye ngo kandi utarapana ngo nari ndaritondera. Haleluya! Ngo amategeko yawe ngo niyo nza nibwira ku manywa na nijoro. Ya Imana ngo nawe nagira utakana uzakora cyose kizaza. Bavandi hariho abantu bigurukije itegeko ryo mu rugo babivyige banywa meza n'abanyabinyoma bakaririmba n'abanyarugambo bakavuga barashamburiya bagatera bararoga bagatanga meza. Bahunze itegeko. Haleluya! Bibiri navuga Bwana sifiwe. Ijambo ryawe Mana ngo nitabaza ry'ibirenge byanjye. Sinza ngenda ritavuze ritambuka. Ngo niryo rizari mu kiri ntambwe z'ibirenge. Umuka w'ubulepere waje mwitorero abantu bakananira Imana. Biravuga mu gitabo cy'Abaefeso ngo umuka w'Imana ngo azogeza he kuruhanya n'abantu batumva we. Haleluya! Ngo azogeza ryari we ngo kuruhanya n'abantu batumva. Dezandam. Ngo azogeza ryari. Umuntu wari mukatira kwa musobanuzi ngo yaravuze ngo yazitiwe n'ibintu 8. Ngo yaramaze ngo asuruta wa mugabo we ngo aramubwira ngo nduko ntarindi imbere. Aramaze ngo sembere wari umeze gute. Aravuga ngo mbere ngo ndibwiraga ko ndi uw'Imana n'abambonaga bose ngo bahamyaga ko nageze ku musaraba ngo ariko cyari kinyuma. Ngo arangiza aramaze ngo se mu byakugize gutyo nibi ngo aramubwira ngo ni ibintu 8. Haleluya! Ngo ni ibintu 8 ngo byashize muri aka kaziti. Aravuga ngo naho isi yose yokorana ngo tuyonkura naho isi yose ibisozi kabiranda. Ese bavandi mwari muzi ko hari abantu bagera bikanga bikanga muzamubwira ngo baje kuzimu bazabagenda batazi ko bazabiba, bazabagenda batazi ko kwiba ari kubesha, uzubwira ngo bazabagenda batazi ko bazabazukira wabo. Ariko haraho bagera bakisingiriza imbago za Satani. Yaravuze ngo cyambere ngo nakerensha amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Gukerensa ni Ikinyarwanda naho mu kivugo kindi narakaburanije nakoze shanje. Ni ukuvuga ngo naguranya amaraso y'umwana y'Imana yambaye umubiri, nagurana ibinezeza by'akanda gatoya mwa primusi ne ndasambana mbikaba n'amaraso. Mwanta w'Uburaya yaravuze 12:16 ngo kandi muri mwe ntiyakabe ngusambana cyangwa ukerensa iby'Imana ngo nka Esawu waguranye umurage w'umwana w'imfura ngo ugurane ibishimbo by'imitura nguhereze Israeli zibagirane nguhereze ubugabe banetanya ubasoba bawe jewe zibagirane mwisi. Ariko mbibyo bishimbo umugisha wose uzova mu kanwa ka Data uzowujana. Bibyo bishimbo nzibagirane zose. Aravuga ngo muri mwe ntiyakabe usambana cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu ngo waguranye umurage w'umwana w'imfura. Bavandi muzi ibyo tuzakubana, muzi ubwami, muzi amahoro tubiki, muzi umunezero tubiki, muzi indirimbo zitutegereje. Haleluya!
ijuru tugurana kuzimu, muzi icyubahiro tugurana igisuzuguriro. Aravuga ngo icya kabiri ngo nahemuye umwuka wera, ngo aragenda, ngo ntajwi, ngo rindega mu mutima cyumva, ngo umwuka wera yaje, imitima yabaye akahebwe. Baza babwiriza kwiba ukihagararaho, babwiriza kubesha ukumva bitakureba, bahamagara babyina ngo nibashiremo disiketi we ariko wosora ibiri muri uwo mutima usabye disiketi nyirawo ku cyumweru gikurikirana cyo garuka amateraniro. Umwanditsi yaravuze ngo kuri mu mitima y'abantu ngo koje habona ngo abenshi bose bamateraniro, abenshi abatoya siba boza bambaye k'abayisilamu bo dusigira gusimbona handi hagafuka ngo tutabamenya. Bibiri iravuga ngo niba nta kimitima yacu haleluya bidutsina urubanza ngo turatinda kuzibera amasenga, ngo niba nta kimitima yacu ducira ku rubanza, niba nta kimitima yacu ducira ku rubanza, niba nta kimitima yacu ducira ku rubanza. Ngo aragenda asiga imugira, ngo ijwi rimpana, ijwi rintota, ijwi ngo ntaryo nkigira. Mu yandi magambo haleluya andowe nicyo gihe umuntu azanywa ibinini byo kwica abana mu mubiri. Muzi bya binini byo kwica abana ni acide yakozwe ku rwego rwo hejuru y'ubupfumu buhawe umugisha n'abazungu ngo bica imbuto, kandi twese twari imbuto. Ize yamitegamo imbuto ivuye mu mugabo ikamihotorera ku ijosi, umwana agapfa ukwezi. Undi wa kabiri yaje kuza yamiti gahotora, warangiza ngo nibashire mu disiketi we ngo tuzoja mu ijuru kubana n'abariyo. Nyabibone yaravuze ngo yageze mu ijuru ngo abona ahantu hari impinja ngo zitaza zibyinana n'abandi zuzuye agahinda, ngo zari zunamye muso mubazi simubeshe. Aravuga ngo zari zipfirise ngo ikintu mu ntoki, ngo arabaza ngo sizi impinja zoneke, ngo baramubwira ngo abana bapfuye bishwe, ngo bapfunyitse ibyo babicishije, ngo bategereje ababishe ngo bahereze icyo babicishije ngo bone guhimbaza Imana. Abana bafite inshinge bicishijwe, bafite ibinini bya Vermox bicishijwe, bategereje ba nyirabyo ngo basingirize ngo basubire mu gitaramo cy'abera bahimbaze Data. Ese turi kumwe ba? Mugabo ngo yaravuze ngo abantu bazaba bananirwa kwizera ko bazobona ifu bagaburira abantu, ngo bashobora kwizera bate ko umuzuko uzaba wabapfu. Niba umuntu atizera ko yobona icyo agaburira abana, ibiryo biri mu kujinga mu masoko areba n'amaso, ngo yakwizera ko umuzuko wabapfuye uzoba kandi atarawubona n'amaso. Tuzamure haleluya, tuzamure ikiganza tuwase Imana ishubahiro. Haleluya. Uyu mwana ngo yahuza amategeko, yavuye mu rugo ngo abone uko akora ibyo yumva n'ibyo ashaka, ngo abicire igenge. Bibiliya yavuga ngo turi abacu ngo twitegeke, ngo kuko muzi ko mwacungujwe ibitangirika nk'ifeza n'izahabu, mwacunguzwa amaraso y'igiciro. Weze si cyubahiro ba? Mwacunguzwa amaraso y'igiciro, mwacunguzwa amaraso sayihene, sayibitungwa n'ay'umwana w'intama w'Imana. Mwana w'Imana. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo nari nzibiye kitama, ngo Yesu arashaka arambo, ngo ashira ku bitugu arazana, Bwana asifiwe, anyuza mu magana y'abandi twabanaga mu tubare, ngo angeza mu rugo rwiwe. Ndashimira Yesu wankuye mu gasigisi, ndashimira Yesu wankuye mu kanyanga, nararushemera nk'inka y'ikimere, ngira urwoya rutukura imirundi iratutumba, nagaza mfunda gusa urutoki hakaba umwobo hagahomba n'ukanyuma, izuba ryava nkazangira ngo
uzuka kujya kugiye gupfa nari sigaranye kama mbiri tukure yatobotse Yesu amkuze amaboko akomeye mweze sicyubahiro ba haleluya Bibiri navuga Bwana sifi ngo turabo yaremye ituremeye kuba basepake ituremeye kuba ba bishop yaturemeye kuyobora amaparuwasi Goma ngo turabo yaremye avec objectif précis nous kuvuga ngo sans contestation nous haleluya do salam Bwana sifi turabo Imana yaremye bavande ngo ituremeye imirimo myiza apane bujumbura muri Kristo Yesu ngo ituremeye muri Kristo Yesu muri we haleluya muri we ngo arimo dukorera imirimo myiza yose Paulo yandikira abakolosayi arababwira ngo nukorere umugendo uko bikwiriye abo mwana mumunezeza muri byose mwera imbuto zikwiriye abihanye muzi igitangaza cyabaye abantu bazamenya ko turi barevera bakamenya ko twe tugira nikashekuru bakamenya ko ibyo tuyobora ibigoma tutabarizwa ino hafi ariko batwitegereza ntibamenye ko twakije niba hari ibyago bibaho abantu mukumenya ngo ni uriyoboye kandi ni uza wandikira abagiye mwivuga gutuma gashira ikashe niyo bahamagaye ubuyobozi n'uza witaba ariko ikirenze bareba uyu yarakijwe bagahebura ko nake Bwana sifi kuririmba no kuvuga kundi ibintu bigoye ikikora cyumisha abagabo n'ukwera imbuto z'uwo ntabwo bigoye kufumuka kuririmba no kusirimba no gutaraka kubizisha cyuya comme avoir ariko mana yanje we mana we ya salambra kwa maneno yako yote utahesabiwa haki ulimi wako nena maneno yako nabii unalo mwana watu matendo yenu watu walioitwa kwa jina lake Yesu ikiwa wataomba nao wanyenyekee wanatafuta uongo kusengenya na kutoaminika nizidisho kwenu ninyi siobarua kama mumeokoka chungeni ndimi zenu na muondoe chuki Paulo na Sila ngo bagiye kwisaba tu Makedonia n'umurwa mukuru w'intara y'Imakedonia ngo baje kwisaba to gusenga kuwa gatandatu ngo hari samedi no kuvuga ngo samedi y'abayuda mane hari abagabo abagore ibihumbi imisozi yavuye imyundo ngo akaba umukobwa wuzuye abadayimoni ngo yamavuga ngo ngaba abantu b'Imana bari he ngaba bande d'abord des auxiliaires et très avoir bari he ngaba aba tibaragera hari aba kera bahatambuka bari ngo barababwira ngo kandi barababwira inzira y'agakiza barababwira inzira y'ubugingo ni babiri iki kirongo kindi mumfura imbere iyo nisani hano abona abadayimoni bari mu mukobwa barimo bamubwira ngo wa mukobwa we hamya abantu b'Imana ni babiri abandi twazikaye abandi
Kone. babiri abantu b'Imana ni Paulo na Sila, ariko Mana yaje we abandi imparanga n'imparanga. Ya mukristo ngakoraga ibyaha umutima umurega, yanywa kanyanga umutima ukamurega, yadraga umutima ukamurega, yakubita iblaga umutima ukamurega, ariko ngo akongera kwibagirwa vuba vuba. Umunsi umwe ngo anyura imbere y'urusengero, ngo yaza yitambukira muri vitesse, ngo asanga abagore babiri, ngo umutima uhita umubwira ngo wa mugabo we ugira ubwenge, aba bagore barakijijwe iyo bava bakageza, simbazi sinzi wabo niba barabongotse, ariko umutima urambye ngo aba bagore barakijijwe iyo bava bakageza. Ngo yumva ko kubwira mu mutima ngo hitamo urupfu cyangwa ubugingo, kizwa niwo munsi wa nyuma cyangwa woro umupfu wibagirana. Ngo abagore ntacyo bari bamubwiye, ngo yaribwiye ngo aba bagore simbaza ariko iyo bava bakageza. Bavandi Bibiliya avuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, ngo nubwo babasebya bakabatuka kabakora nabi, ngo nibabona imirimo yangiza mbizabatere guhindukirira Imana. Matendo yenu yatawavuta wengine, mahubiri na nyimbo havitatosha, bali mwenendo ulio safi. Ya yo turabura twatongana rukundo twaboneshereje nta parcelle naburanye ariko ukamurakara si wowe kandi akubabaje nikikurimo bye. Ko turaje ubwami dutegereje ko Yesu azaza. Dutegereje ko Yesu azaza. Hari kindi wa? Uyu ni umuko wacu, Bwana sifi. Amen. Lakini dutegereje ko Yesu azaza. Tumaini lingine. Tumaini ni kumuona Yesu. Tumaini ni kumuona Yesu. Haleluya! Uyu mwana ngo yavuye ahategekwa arasesera ngo ahuruka haba ikigenge. Ngo aja mu isi arandavuga Mana y'umujuru, afata ubutunzi bwose arakunama. Icyaha cya gatatu yakoze ngo yafashe ubutunzi bwa Sataruhi ngo abugurana ubusabusa, ngo arabumara bwose uko bwakabaye. Muze mutekereza bavandi, wagiye wuzuye none ubu nyina ugeze umutima uraguhamiriza, wari umunyembaraga, wagiraga inzozi, wagiraga iyerekwa, wagiraga amafuta, wagazupfuka manzo Yesu mwanzi none ubu nyine igitangaza cyaraba abana madamu arabizi kutahirutse gusenga ni ibijani mukaza wambaye tukagira ngo bibamo, ariko uwo mubasa uzamubona nimugoroba ugakangurwa n'abana bagiye kuri primaire. Igihe kimwe wabaga mu mbaraga, wabaga mu bihe, none warabitakaje. Bibiliya avuga ngo ibuka watereye ukagwa. Ibuka aho watereye ukagwa ngo ugaruke mu byizere. Aravuga ngo wandike mareka witorera igisabo. Umubwira we ngo umugabo wo guhamya Imana we udafite ipfunwe n'isoni, ngo aravuga aya magambo ngo ndakuzi Sarudi we, ngo warahindanyuragwa uracurama wigira ikigenge na mwiza, ariko nzi ko wapfuye uhagaze. Ariko ngo muri wowe Sarudi ngo nifitiye abantu bake, ngo barize imyenda yawe, ngo barize kwizera kwabo, ngo abo nibo bazagendana naje ngo ku musozi wanje we. Haleluya! Hari abahungu bakeye hano batazabara pornografia, hari abahungu bakeye hano batagira amagambo y'amaso, hari abagabo bakeye hano batoroza utumesaje tuburara tw'ububana telefone y'abakobwa. Bwana sifi, barize kwizera kwabo. Ya ngo abo nibo bazagendana naje ku musozi wanje we. Kristo arahamya ngo bazagendana naje, tuzagendana ku ngombe y'umugezi ubonerana, hakiza dutandukanya kuko urupfu rutagerayo. Bwana sifi. Haleluya! Ese turi kumwe ba cyane, ikizobuza abantu ntabwo kiri hanze yiwe.
bazava mu rusengero ngo nimubanebwe muhumure nta makuru y'abanebwe aba ukuri kw'Imana ya ikizobuza umuntu usu urusengero abamo habe nubwo bakubita ingoma mu kabare kicarana n'abafite primus ijana kaba hagati nta kizamu kanisa rimejenge kajuya mwana nta mpamvu izombuza kuko ikica umuntu giteretse iruhande rwe sabo twiriramwe nabo twicaranye Yesu yaravuze ngo ikica umuntu kiva muri we ni muri we ni muri we ni muri we Weza si chubahiro. Hallelujah! Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Uyu mwana ngo saravuga ngo niba mwambika impeta. Ngo mutube inshuti. Ngo barakonkoboka barika mu myonga bafata hafi imifurege yose. Abahinze bose n'abaragi. Abakobo. Ngo binjira munsi y'ibirori ambaze ngo impundu ziratangira Biblia yavuze ngo batangira gucuranga ngo abandi batangira kubyina n'umunezero ise Bwana sifiwe ise yari yicaye aha uwari warazimiye uwari warapfuye uzutse ngo yarahi buryo bwase ngo sakaza abanza akamwiyegamiza ngo akamuseta mu gituza cye Haleluya mwana wanjye wari papa reka ngende mu bagaragu ni wankwiriye ayi Bwana ngo mu ijuru aba impundu n'umunezero iyumwe agarukiye umwami Yesu hari ntamu rwenda n'icenda ari kwimwe yarizimiye Bwana sifiwe ngo mu bihana manga igira gutewe ariko imbabazi za Haleluya imbabazi zima ngo zari inyuma yayo mu bihana manga n'imyorera ngo zihamagara ngo garuka wantama we garuka mu rugo rwa shobuja garuka mu munezero wa shobuja garuka ara hama garanshuti umungeri mwiza ara hamagara ukuri kw'Imana munsi y'urubanza uzibuka ko nahagaze muri kadesa kwinginga mfite ubwaga igituza ko kirambya kurwanya kwinginga n'imbabazi zima ko numva ibisa na kanseri binjagara kubera uzibuka ko nakwinginze mvuga ibwaga gasaza lakini ukuri kw'Imana singenzwa n'itiki biragatsindwa Imana nibona ngenzwa n'itiki izo mpana kuri mwoga nimbaza ahantu banafisha garuka wamusubira inyuma we garuka wamusubira inyuma we Imana ntizakurebana igitsure Imana niko yabwiye Yeremiya ngo bwira Abisiraheli ngo nibagaruke sinzabarebana igitsure garuka wamusubira inyuma we garuka Kristo yiteguye kukwakira no garuka wamusubira inyuma we usubi inyuma we garuka Haleluya garuka viyo wagiye uracyari hafi ijwi ryongorera ijwi rihamagara ijwi rirangurura riraguhamagara ngo garukira umukiza tutakaza agaciro wawe tutakaza amahirwe wawe muri mugoroba ngo garukira Yesu wicarane nawe ngo unesha nzamuha kwicarana nanje ngo nkuko nanje nanesheje kicarana na data unesha nzamuha kwicarana nanje naranesheje nicarana na data nica Haleluya muzigitangaza Bwana sifiwe narababwiye ngo nijuza umva nyuma y'abandi uko byagenze n'ubu ngubu niho nkicumva uko byagenze kera nari nzi ngo uyu mwana w'ikirara n'inyagubitwa sinari nzi amakuru Bwana sifiwe ugeza umenye ukuri ariko Mana yaje we umwana wasigaye mu rugo niba abandi basigaye muri paruwasi batigeze niba abandi bose bategeka twaje bataza batega hano hanze n'ijoro ari
muzamura ibiganza duheze icyubahiro. ngo umugabo umwe yari afite abana babiri, ngo araza asanga umwe, ngo aramubwira ngo mwana wanje ngo genda uhingire uruzabibu. umwe ngo aravuga ngo papa ndagiye, ariko kandi ngo aratekereza ngo aravuga ngo aya ibintu byamuzeye ni ibinyabaki ngo yamayanga. undi ise ngo aramubwira ati genda uhingire uruzabibu, ngo abwira ati papa ariko ndanze, ariko nyuma ngo imwanga mu mutima, ngo akubita isuka ku rutugu, ngo aragenda aje kwirwa hino. Yesu ngo arabaza ngo ese muri aba bana bombi ninde wakoze cyose ashaka? ngo baramubwira ngo nuwo wanyuma nuko yabanje kwanga, ariko nyuma ngo yagandukiye se. arababwira ngo muzobonisha ngo mukibwirwa amakuru y'ubwami bw'Imana, mwahise muza mutanyuze mu tubare, muraza muragimbiza mu iparuwasi. ariko ngo ndababwira ukuri ngo bariya nubwo babanje kwanga, bariya nubwo babanje kuba bajura n'abanyazi, Paulo yaravuze Bwana asifiwe, ngo ariko umuntu bw'Imana nubwo bwatumye kandi umaze kuboneka sinawupfushije ubusa, ngo nabukoresheje iby'agaciro cyane, ngo naje yarambonekeye ngo meze nk'umwana w'icyenda. ni ukuvuga ngo nyuma y'abandi muntu mwaze sinarimo, mubagendanye sinarimo, umunsi agaburira abantu sinari pari, azuka sinari pari, kuri Pentecoste sinari pari, ariko ngo naje yarambonekeye we nyuma we, ngo nari ngiye Damasiko we. Bwana asifiwe. Sabwe tiwigeze umukanya, tiwigeze umuntu ntaserege wasuvuga ngo ye ndakijuruka muri Sunday school, ukazana ibindi bigori ukanara mu rubunga. Yesu arababwira ngo mwe muzobonisha, ngo ndababwira ukuri ko bariya bari hanze, bariya bamwara umugi, ziriya zamaranye ngo zizobatanga kwinjira mu bwami. abayobozi bari bamwe bipangana na zakorwa abandi bameze n'imisaraba n'imigufa, ngo Yesu aranyuriye ariko ukamahagarara na protokole ndende, ngo Yesu araza ntiyari wamenya ko ari ikintu cyahaje, mugeraho Zakaya. Bwana se baramubwira ngo ururuka Zakaya, uyu munsi agakiza karataha muha, ngo Zakaya akashuka, ngo akamupokea kwa furaha, baramuzana mwishiza muyu. Yesu arahaguruka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. baramubwira ngo rega Zakayo we, ngo nawe uri umwana wa Ibrahimu, erega nawe uri umwana wa Ibrahimu. Zakayo yari sareka akazi, hari inyigisho zimwe zivuga ngo niwe waje kuba Matiyasi, umwe watsimbuye Yuda muri babigishwa ba Yesu, muri barya 12, ngo ubusonga bwe bugabanundi uwo ni Yuda, ibyari bimugenewe ngo ntiyabaye kibikwiye, ahubwo ngo yangazwe ngo afaturitse, ngo kuko azazira ibikeri 30 muri Yeremiya, ngo ubugabe bw'ubusonga bwe uzicarana na Kristo, ngo abyamburwe bihabwe umuntu wamaze abantu kwipora, bihabwe umuntu. Bano bose bahagaze abari bavuye Goma n'amakoti y'ikwiye, arabihorera ngo batangira kwidoga batariko Yesu tubuza wica gahunda, uzabumva aba bishop baraha ubwiye Mwazakayo. Yesu we, Yesu we, Yesu we, shimwa ko wankijije. Yesu we, Yesu we, shimwa ko wankijije. Haleluya. Bwana sifi. Ufite abantu bategetswe gukora ibyo. Abandi serviteur inutile, nukuvuga ngo turaho. Yesu ndazagorora abashefu n'abatwara, wazagorora abagaragu. Muri Luka avuga 12 ngo ahirwa umugaragu databuje, ngo ari maso heri mutumwa yule. Irimo wanga ku mugaragu, iyo urimo wanga mutima wambwiye kalenda ahango nozamubwira uramo, ngo nozanicara hari yatage bazabari kandi ngataha ndashaga kandi kumva narashitse neza mu buzima. Imbere ni mu mutima uboneye,
imbere nahatunganye Yesu na Yesu akatungana naho imbere n'igifarisayo ngo bakundaga kuramukirizwa mu maguriro no mayira abiri bambaye imikufa hana makanzu rabi mwigisha bakaba presiye ingunga zikavuga banyura kuri Yesu karaga peti kaza kumva gute daboro kana kaza kagenda ariko nyine wowe urabavuga iki mwamva mwe zisizingwa nandi ajya mwe umuzo mutanga igice cy'icumi cy'isoge nanyira gasogereza na 10 uyu mwana mutekereza icyambere cyabaye ngo ibirori byabaye mu rugo rwa se batumira abo muri 15 km 10 km 20 km arimo ahinga munsi y'amazu baramwibagirwa abatumirwa rubanda ruratumirwa mu rugo rwa se ibirori birakuma yamenyeshwa amakuru ko mu rugo rwa se Mbega bavande uzawumva ufite ubutumire bwo kuzotaha ubwana uzawumva ufite ubutumire yarahavuye anakereje agenda nko mu masata waje kurangiza abandi baratumirwa babineza barakoka irasha bararuha barayipfya irasha bararuha baragabura izo munda bararya baranywa bararangiza batangira kuregera sente batangira kubyina baracuranga ibirori bigeze kure abona guhimuka ntiyabwirwa amakuru ko mu rugo rwa se yabaye ibirori haleluya Desanve wigeze umenya ko mu rugo rwa tata habaye ibirori turuzi ko twateranye Bibiri iravuga uwo musozi muri Yesaya ngo Imana izaharemera amahanga ibirori ngo yicaze ngo yabagira ibibyibushe ngo ibatereke na vino y'umurere iyo duteranye munsi ya Pasaka data aza tugaburira haleluya kadawe Petero amubwira ngo pfana ifeza zawe amubwira ngo impano y'Imana iboneshwa amafaranga wananiwe kwezwa urimo haleluya dufite abantu b'abatuzi muri iyi si basigaye bavuga ariko ijana mu rusengero ni muri association muzamuvuga ariko si mugambi w'Imana ni association abe n'umwana muto masako salari ya lebwa ya zilima ariko uzutekereza niki cyakubayeho iburyo bazabuzuzwa imoso bakuzuzwa imbere bakuzuzwa bakaja mu mbaraga uhora muri critique tuzubona ko gushishana tashanuza ubayeho kubera ko umukaza naho mutungira urutoki ngo simba cyo usaka gusimba ibyo nibyo baturanye nabi nitwe tatukubuza kuzuzwa n'urugero ntanze abandi kwa design nitwe tatukubuza kuzuzwa mtegere nitwe tatukubuza kuzura imbaraga nitwe tatukubuza umva Yesu ari mu haleluya turuzuzwa gufya wigeze ubwirwa amakuru y'ibirori bya Kristo wigeze utumirwa mu birori haleluya muzi icyaha cya kabiri yakoze ngo yarashegeze mu rugo ngo hamagara umugaragara maze ngo se niki cyabaye mu rugo ngo baramubwira ngo murumuna wawe yagarutse none iso yabaze yatumiye nta wasigaye bamaze kwinjira mu zibirori bakinze muzi cyabaye bwa mbere ngo agira umujinya utaraba nka Kristo tubaye mu rusengero abantu n'abanyamujinya wenda kubatutse n'abanyamujinya yakijijwe
bazi muri isi ngo nija kwasengera muzoba mbazamu ngo nijana nikorari muzoba mubatse ngo sizo wakandagira ngo ntibazombona otimakire yasokeselemwa ngo icyagatatu yakoze ngo arazi ngo yamazire yamanga kwijira bate ngwino ngo yamazire yamanga usengero barazi n'abantu bari mu rusengero n'abantu bazi yo we haleluya n'abantu bazize n'abantu ntibabyumva ntibabikozwa n'abantu bazize barigunze kugumisha n'abandi araruharema agatsiko n'ikanisa rirakamenya ko habaye akandi gatsiko mu ikanisa bararuha baraziga bamwigomeka ari nk'umunani basigaye babonana ukwabo banagize n'akandi gace kabo kuzabwirana amakuru mu rusengero ku cyumweru gutahana amakuru yose bakayazimukana mu mujyi bakayanyweraho ikawa ya mbere na mayoneze na puribano na seleri ni ikimenyetso cy'uko mutigeze mumenya amakuru y'ibyabaye mu birori omba usiku omba asubuhi mchana omba hata jioni wanasifi aombi kwa roho ndio Mungu anapenda ukisimama siseme dhambi kulala chali au kifudifudi aombi kwa roho ndio Mungu anapenda usife moyo zingatia maombi omba usiku omba asubuhi mchana omba hata jioni weze sichwahiro ba haleluya endi bali bringe sekini ya dolari boya zengini moya mama twanyiko kuhande Yesu aratuzi Yakobo yabwiye abahungu babiri biwe yabwiye Simiyoni na Levi nibo bana biwe bakabifukuye Rubeni nibo bakabiri arababwira mu mutima wanje ngo ntukaje mu nama zanyu zarwihererana ngo Imana ivume uburakari bwanyu ngo numushimye ngo nimuzobona gakondo mu Bisirayeli ngo muzopata mwakaye mugira umujinya mugera umutema n'ingibitsi zarahise byayibye nimuzobona gakondo niba abantu barabuze gakondo imbere ya Yakobo niba abantu barabuze gakondo kubera umujinya n'uburakari imbere ya Yakobo bazayibona bati imbere y'Imana izi n'ibindi bitagaragaye byahihishe mu mutima we giringiri Imana ari yaroboye boende dringa sako salari ngiri atoke salari boy wana sifi yabwiye Yakobo ngo niwe gushobora kubyara kwanje kwatangiriyeho uri imfura yanje ariko ngo ntuhamye hamwe ngo umeze nk'amazi tangera ugira uranyanyagiye mu bishanga ntagahunga ngo uzoba muto kuri bakuru bawe uzogera n'igihe ufite ngo wakoze iki buriri bwaso usambanya nyoko wanyu umugore wanyu ya Rubeni wamazi we yashanda gutatagira n'agahunga tuzobona bari mu nabazo kufiteka wagere kuri Yuda Bwana sifi ngo aravuga ngo arazamutse umwana wawe haleluya kai bizangane teleban aravuga ngo aziritisha shingo gobe ku giti cy'umuzabibu ngo ntazayirekura nyirayo shira tarasi ngo ubutware buri ku bitugu byiwe ngo inkota yiwe ntizaje hasi ngo itari maraso y'abanzi Bwana sifi ngo azaragiza amahanga yose icyuma ngo basimbye Yuda atangira kuvuga na Kristo uzavuka byawe na Mariya ku rusanzima duweze sicyubahiro kai disa andengane teleban desambe
Yana yumva yago anasomelwa Mariana yumva yago anasomelwa. Tuzamura ibiganza duheze sicywayo. Muziki ni cyango yakoze. Ngo ateje akaduruvayo mu birori. Arabivuga. Niba abandi Yuda yavuze ngo baseserwa ijishwa bazamwe no gutata umudendezo w'abana b'Imana. Wagize ngo baje kwirubura naho baje kuvuruga itoro rya Kristo. Ngo araruhase ava ku ntebe isumba izindi mu birori. Ngo arahita arasohoka aja hanze ngo aje kubonana n'umwana wa Kristo. Wari warazimiye yabo tavyurimo waranani isemo rishira tugiye gusenga Imana. Umwana w'ikiraro yaragiye ariko ngo yisubiraho arahindukira araza yinjira mu nzira kingwa. Naho uyu mwana ngo numuyumbe ngo twebwe ngo tuba muri niwe nguzubika isadaka ngo niwe nimuve hasi dusenga Imana. None tugarutse Yesu n'ukidino none nsabye imbabazi niyane by'uguweho umanure ku giti arukumutima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Reka kwihana si ugutera intambwe no guhaguruka no kugira ngo tunonoke, ariko kwihana naho wicaye ugahinduka mu mutima, naho wicaye ukabwira Yesu ngo nari ndazimurutse Yesu, nari hake bwawe ndakugarukiye mwana, byose bikabera mu mutima ngo akubonye kwa mbali ngo anakuhurumiye. Yesu ahita kubabarira. N'umunyembabazi nishi cyane ukuko yazashaka umvuko yazashaka umvuko yazashaka umunyembabazi nyinshi cyane umvuko yazashaka. uzutekereza impamvu wowe wa mu rusengero utarara kutubare, uzutekereza impamvu uzawikorera abana banaka babasinza bawe bo ngo ni bazima. Ese aba bana koko barinjiye mu nzu y'ibirori? Abana kabariya umuntu yogira bene bari abana bangurumogi bindaya. Yesu aravuga ngo muri bari ngo bazaza binjire mu nzu y'ibirori, bazaza binjire mu nzu y'ibirori, bazaza binjire Desandambe bazaza binjire mu nzu y'ibirori. Uzabara ubukwe burutugo mwisi kuko marayika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Muzikindi cyaha yakoze uyu mwana wo mu rugo wari warasigaye niwe ngo wavuze ko murumuna we ngo yagaza samba niyo yagiye, kandi nta wari warabivuze. Abantu wa mbere nta wabivuze, nta wari wabivuze. Niwe ngo wamyutangira amaze ngo arasigaye ngo kaze amatomboka hanze bati uyu mwana waragiye gusambana none araje mumugira ibirori. Muzogeze no gusebanya, muzogeze no gusebanya mukarahira mugahaguruka. Uzosebanya mugeze, uzosebanya mugeze he? Uzosebanya mugeze he? Anakuja Bwana mwenye kanisa, anakuja Bwana mwenye kanisa. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwizerwa.
Mbaraga z'Imana yacu Isirayeli, duciye bugufi Imana, Mana y'ibambe n'imbabazi, duciye bugufi musi birenge byawe, Mana y'ibambe n'imbabazi, subiyemwo papa, Mana y'ibambe twisubiyemwo Mana yacu, Mana ibabarire, twisubiyemwo Mwana yacu zigira neza. ariko agaruka mu rugo kwa data asanganirwa, Twisubiyemwo Mana yacu, urayizi twisubiyemwo Mana yacu, twisubiyemwo Mana. Imbabazi yisuzumye asanga ko akwiye kugaruka mu rugo kwa se, ahera ko aragaruka maze se amwakira n'imbabazi. Yisuzumwe asanga ko akwiriye kugaruka mu rugo rwa se, ahera ko aragaruka maze se amwakira n'imbabazi. yisuzumye asanga ko akwiriye kugaruka mu rugo rwa se, ahera ko aragaruka n'imbabazi. kaida safara barda de zala varie. Yisuzumye garuka. Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo ntaho yasigaje kubategera amaboko ngo nimugaruke mwabasubira inyuma. banguka vuba witinda umukiza ataravayo, aguteye amaboko agukize kurimbuka aracesesha amaraso igorigoto genda kubita imbere vuga yuko ubabashe Garuka mu mutima uhagaze, Yesu arahita kubabarira. Hindukira mu migambi n'imyanzuro mu mutima, Yesu arahita kubabarira. Banguvuga kabiri ngo yisuzumye asanga ko akwiye kugaruka mu rugo rwa se, ahera ko aragaruka maze se amwakira n'imbabazi. yisuzumye asanga ko akwiriye kugaruka, ayiwe ahera ko aragaruka maze se amwakira n'imbabazi. kaida safara barda de zala varie. Nailangali telepase. Andor tede pasila gan. Yesu ntabwo yigeze yanga kukwakira. Ibikuba mu bikwanduza nibyo byakugize impuhwe. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ela vandela formela Mana y'ibambe n'imbabazi, ejala godivelas ubabarira abantu bose mwana, asanga ko ubereshe ijambo ryawe mwana, kamurugo kwase ubabarire ahera mwana, kwaragaruka masese ubafashe mu mitima mwana, amwakira abafashe babasi imyanzuro, abafashe imyanzuro, kasita shika Ay! alomela Mana yashawe. Anzo